Nık yaratабыз, Сабантуйда Hem kütüp. Sabantuy'da kütüp kalabız, hem de arabı sizne. Güzel apa. Güzel yapayım. Dalma. Selam bratım selam. Tak приятно. Firdevs abi bütünsüne de zor selam etti. Feride bizim aktivist. Ришат, салям, брат Каемине. Брат, очень гордимся тобой. Приходите в горы, оставайтесь здесь. Bağını mingen kişiler kiri düşürüyor. Düşkende sonarga gerek. Hayırlı erте barşağızga da Dubayda ertenge saat 5. Bugün 25 январь 26 yıl. Hem biz bugün totarlar bilen birge jıyılışıp hiking barabız. Hiking ol demek tağlarga minu hem tağlar boyunca yürü degenini anlatam. Hayırlı erте. Hayırlı erте. İsminiz? 5 saat benim isim İldar. Мен yaşayım Dubai'da. Уже 3 yıl. Doğmuşum bilen koydan. From Magnitogorsk. Magnitogorsk. Yeah. Şilebe Yes. İstanbul'un şilebe yaplar. Yeah. Mesela şugullenesin Dubai'da. Dubai'da финансовый консалтинг. Benim iş. Işlıyım. Azrak kana. Hiking barıgan nersesini motivir etti. Мотивирует. Saat 5'te. Марсель слиться не дал. Marcel zastavil pойти. Ну, не заставил, я уже, скажем так, записался, и уже обратный задний не вариант давать было. Поэтому так вот. Tataristan bayrakları bilen Marcel kilip jitti. Olga diyerge kerek mi? Ура! Мы остановились на заправку и встретились с нашими татарами, которые тоже едут на хайкинг. Короче, мы снимаем на ютубчик bizning tatar kızları, которые тоже едут на хайкинг. Şey aldınız mı? Кофе? Кефлад есть, надо еще кому-нибудь? Biz bulduramız. Bizning haykingning uyushtiruvchilarining birisi Regina, tanish bo'lasiz. Regina, o'zingiz bilan tanishtirib ketdingiz. Hali siz Dubayda necha yil yashaysiz? O'zingiz qaydan narsa bilan shug'ullanasiz? Dubayda 3 yil yashaymiz. Ülkede ishlaysiz? Finans. Buxgalter men. Siz bunda oila bilan yashaysiz. Oila bilan yashaymiz. Necha bolangiz bor? 3 bolam bor. Ular qayda Qizim ishlaylar, 2 o'g'lim bor. Qizim universitetda, American University Sharjah. O'qiy, bolalarim maktabda o'qiylar. Авырмы менә Дубайда балалар белән гаилә белән яшәү? Yo'q. Җиңел. Аллага шөкер барысы да. Һәм үзегез тумышың белән кайдан икәнен әйтеп китсәгез. Әнием Әлмәттән, әтием Бөгелмәдән, Дубайга Санкт-Петербургтан күчендек. Бүгенге хайкингка ничә кеше җыела дип көтелә? Көтелә 40 кеше. 40 кеше. Бу димәк 40 татарлар иртәнге сәгать 5-тә 6-да торып 2 сәгать хаттыга килеп безнең белән хәзер тауларда менәчәкләр. Председатель Альянса татар арабских стран Марсель Ахмедшин. Рахмат. Сәнмесез Марсель. Должность передал, должность принял дигән кебек. Марсель, әзрәк үзең турында сөйләп китсәң, иде менә сине белмәгән кешеләр дә бар. Гомумән, кем ул Марсель? Аның машиналары, инстаграмнары, каян ул тумышы белән, нәрсә белән шөгыльләнә? Шундый сораулар бик күп сиңа менә үзең белән таныштырып китсәң. Мин Марсель, туда надо смотреть или на тебя? Куда хочешь. Мин Марсель, мында 5 жил яшаем. По-русски говорить или по-татарски? Давай по-русски буду говорить, потому что многие там не понимают, я думаю, татарский язык, поэтому на русском буду говорить, да. 5 лет мында Дубайда яшаем. Вот, шулай. Занимаемся всем, альхамдулилля, только законными делами, альхамдулилля, Всевышний дает, получается, Аллаха шукр, вот так вот часто собираемся мы, по субботам тоже мы вот джаматом собираемся в мечети, уже вот русские проповеди у нас там в мечети проходят, вот. Татарчаларны кертергә кирәк инде. Да, анда в основном татары, хазрат безнең татарин, то Исеме ничек хәзрәтнең? Ишат хазрат ведет проповеди, он тоже мында 4 года
4 года здесь живет, По с Рассельхайма субботам? приезжает. Проповедь на русском языке в новой мечети на Марине. Дубай-Марине. Да, Дубай-Марину. Bizda уже там 60 человек, представляете, собирается. После этого мы идем в ресторане, также сидим, рабочие моменты, насущные моменты обсуждаем. Вот, альхамдулилля, вот так каждую неделю мы собираемся. Поэтому приходите, все бесплатно, за все заплачено. Вот, поэтому приходите, все рады. Сабантуйға нендей пландар сенің О, бұл жылына? Сабантуй бізде, Сабантуйға Алла берсе, вот әзірлену сен только башланды, Сабантуй сказала, көрдің, мурашки. Сабантуй это Мурашки. кровь. Біз живем Сабантуем. Вот это прям, это какая честь, да, вот иметь отношение к Сабантую за границей еще. Мы хотим сделать, если делают, то надо делать. Шла ведь? Один из крутых сабантуев в Алла мире. берса, мы сделаем Шетелде самый-самый өткөрүлөт крутой сабантуйлардан. Сабантуй в мире сделаем, иншаллах. Алла берса. Алла берса, это будет самый международный Сабантуй. Весь мир должен знать, кто такие татары. Шла ведь? Алла берса, все ресурсы на это потратим, максимум усилий приложим к этому. Алла берса. Бұл жылны Дубайда сабантуй 4-ші тапқыр Да, узашақ. Алла берса, вообще будет. 4 апрельда. 4 апрель, Алла берса. Кімдер күтілі, ненде программа күтілі, ендер жыршылардан будет бәлкі кімдер жыршылар. күтілі. Амбар Абы Нургалиев, Алла берса, приедет. Эльмира Нагимова приедет. Еще много было желающих. Элвин Грей сказал, приедет тоже. Еще много желающих было, но мы думаем тоже, чтобы сильно большую солянку не делать. Қолған елларға да қолсын Да, үшін да, да. дейді. Альхамдулилля, это наши друзья. Они сами проявили инициативу, за это им отдельная благодарность, да, поддерживают, помогают. Вот. Будут много подарков, розыгрышей. Приходите, будет очень-очень много людей. Ну, планируем 10 тысяч людей Алла берса собрать. Прям сильно греметь на весь мир Алла берса. Һәм сен ашлаган шундый бер сорау, мин күрәм менә син Инстаграмдан карап барам. Син менә бу татар җырчылары белән аралашудан янып йөрисең, менә татар җырларын тыңлап, шулай янып йөрисең. Менә каян килде ул сиңа татар милләтенә шундый ярату, менә шундый мәхәббәт, менә каян килә ул? Менә син Мин татарча да бик яхшы Ай. сөйләшәсең, инглизчә дә сөйләшәсең. Менә ул туган телне ярату каян килә? Bizde айтылар бит. Мен вообще Сибирьда тулдым. Әйе. Мен анда радужный город Радужный, Нижневартовский. Анда тулдым, татарча сөйләштем. Әни әти үйрәтте мине татар телен. Вот в совершенстве татар телен беләм. Ну, это уже потом, видимо, вот в детстве, честно сказать, да? Ай-яй. В детстве, вот, когда папа слушал татарские песни, папа, переключи, давай русский вверх поставь. чё за А потом стрёмно? после 25 начинается, вот сейчас 38 лет, айтылар бит, вот бізде татарлар айтылар бит, көңіл тартмаса, қон тарта deyip. Шулай айтылар бит бізде, вот поэтому всегда, даже я вот там в Россию приезжал, как-то приехал, все, я услышал баян, баню пришли, баян, все, я побежал туда. А еще Ильмир, кстати, ведущий приедет, Ильмир, ведущий Алла берса будет, он заслуженный. Да, на баяне, на всем играет, очень такой популярный, очень заслуженный артист он. Вот он будет Алла берса Сабантуй вести, сказал, все, я сразу, брат, приеду, deyip, шулай, вот, и когда баян, вот это наша музыка, вот так собираемся, вот здесь сейчас тоже, да, вот мы идем в горы, поднимаемся, 40 человек. Да, 40-50 человек, альхамдулилля, как вот так татары все вместе собрались. Вот так надо всегда Димәк, дружбе, менә чит илдә единстве. яшәгәндә татар теленең кадере, Еще үзеңнең больше. туган телгә мәхәббәт ул күбрәк тартыла дип әйтәсең килә. Конечно, әйеме? конечно. Поэтому bizda даже традиции, все, кто приезжает сюда, наши артисты, там именитые люди, все через нас проходят, мы сами лепим уш-пушмак, дома встречаем, все приходят. Шулай. Баяна, к сожалению, нету, тоже купим Алла берса. Алла берса сейчас возьмем, да, пока на фортепиано играем татарские песни, везде. Вот со всеми артистами мин яратам син Татарстан deyip жырлап алабыз. Димәк, Традиция Дубайда уже. татарлар шулай бик актив яшиләр. Һәм Алла берса, безнең алда проектлар бик күп, һәм Алла берса без аларны барысында тормышка ашырачакбыз. Бергә булайык, исән булайык, исәнлектә Бердәм күрешәйек. булыйк, дус булыйк. Да, исәнлек, саулык, тазалык, байлык, шатлык. Да, вот, альхамдулилля, вот даже в Дубае вот так вот собираемся все вместе, да. Альфия Асиян тоже зур рахмат, вообще очень безнең шундый активный Альфия. Яратабыз инде. Молодец. Рәхмәт. Молодец. Рәхмәт. Вот. Такая команда у нас вообще. Вот так вот в Безнең единстве, в актив дружбе, вот так вот мы Telegram живем. безнең Да, группада бездә, 1000 альхамдулилля. кеше. Конечно, такой поддержка, с такой Иртәнге командой, как сәгать мы, да. 5-тә кешеләр торып җыелып киләләр шундый җиргә. Конечно, конечно. Весь мир скоро Алла берса узнает, кто такие татары. Какие мы уже дружные, реально, какие мы единые. Вот. Шулай. Бергә булайык, исән булайык, иншалла. Супер. Рәхмәт. Сәңа рәхмәт. Бирбишне. Мисырда ничә ел яшәдең син? 6 ел. Мисырда 6 ел яшәп, анда татарларны җыеп берләштереп торган безнең Рамил Гарипов хәзер Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә яши башлады белүемчә. Шулай. Ничек Египеттагы тормыш һәм монда Гарәп Әмирлекләрендә тормыш? Беләсез, бик күп үзенчәлекләре бар инде әлбәттә. Египетта тормышында барыбер күбрәк
ничек әйтек җирле халык, мисырлылар, гарәпләр, барыбер алар белән аралашасыздар, аларның культураларының, гореф-гадәтләрен беләсең, күрәсең. Монда инде күбесенчә төрле кешеләр яшиләр. Әлбәттә, бәлки дөрес әйтәсез, бөтен дөньядан җыелган. Монда инде яхшы яклары да бар. Икенче чираттан чөнки барыбер син төрле кешеләрнең гадәтләрен, гореф-гадәтләрен белеп танышасың. Аллага шөкер. Менә килдек әле бүген шушындый. Сез үзегез тумышыгыз белән кайдан, нинди өлкәдә эшләдегез, сөйләп китсәгез иде тиз генә. Мин үзем тумышы белән инде Түбән Кама дигән шәһәреннән. Актанышты бит шундый беләгән идем. Юк, мин Актаныштан соңрак кына күчтем инде. Соңрак кына күчтем инде. Минем төп нимчә әйтәм, эшчәнлегем Актанышка туры килде. Дөрес әйтәсез, Актаныштан да безнең гуманитар гимназия-интернат эшләп бара. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернаты янында башта укытучы булып, инглиз теле укытучы, аннан соң директор булдым узак кына вакыт. Аннан соң инде 2009 елдан башлап, гаиләм белән Мисырга, Каһира шәһәренә күчтем. Шунда 6 ел яшәдек инде шунда. Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә нинди өлкәдә эшли башладыгыз? Мин гомумән бит үземнең специальность буенча инглиз, гарәп теле белгече буларак, мин Мисырга күчтем, без анда бик зур завод төзегән идек. Шуны төзелеш өлкәсендә. Хәзер дә шундый өлкәдә монда эшлим. Дубайда, Эмиратта. Ярый, рәхим итегез безнең беренче татар җыелышына, сезнең өчен беренче татар җыелышына, безнең шундый җәмәгатьчелек белән бүген хайкинг һәм уңышлар телим сезгә. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Ничек хәлләр? Сәлам. Сәлам, хәерле йөртә. Хәерле иртә. Фәридә тумышы белән Актаныштан һәм Рамил аның кем укытучымы идеме? Минем английский укытучысым Рамил абый. Шулай көтмәгәндә Хайкингта очраштык. Шундый хәлләр дә була икән. Ничек синең хәлләр? Син инде ничә ел Дубайда яшисең? Хәлләр Аллага шөкер. Алхамдулилlah. Дубайда мин 4 ел, менә февральнең 8-ендә 4 ел була. Недвижимость белән занимаюсь. Шул. Менә татарлар белән. Фәридә безнең активистларыбызның берсе, безнең татар җәмәгатьчелегенең. Димәк, безнең татарлар белән тауларга менү чарасы башланып китте. 40 кеше булдым кылсын, без ничә кеше булдык? 36 кешеме? Хәзер главное менгән кешеләр кире төшкәндә санарга кирәк. Шулык сан булсын дип. Татарлар, алга! Без булдырабыз! Я буду приставать к людям, которые поднимаются. Альфред, сиңа сорау. Син кайдан тумышың белән? Я из Уфы. Һәм син хайкингка татарлар белән беренче тапкыр барасыңмы? Да, первый раз. А на Сабантуй ты приходил? Приходил, 2 года ходил. И как? Понравился. Кто тебя заставил встать в 5 утра, чтобы на хайкинг пойти? Марсель, конечно. Марсель! Когда надоела городская жизнь, приходите в горы. Оставайтесь здесь, не возвращайтесь в город. Исәнмесез? Менә шундый хәлләр бетеп тауларга менгән вакыт. Исемегез ничек? Гүзәл апа. Гүзәл апа, исәнмесез? Ничек менә сез менә бу тауда эләктегез? Как вы сюда вообще приехали? Безнең кыз шундый най Ага. оптимистка, шуңа күрә эләктек инде. Кызыгыз кем? Спортсменка, менә Гөлүсә. Сез монда юлдамысыз? Без ай булды инде бер. Ик көннән кайтып китәбез Казанга. Ага, димәк менә кышкы бураннарны, Да, апкады кышкы бураннарны Казанда Үтәбез, калдырып, менә шундый тауларга Матур менергә таулар. юл сайладыгыз. Ну, менә битеп булса инде ала бирсә. Ну, Бик зур рәхмәт. Гөлүсә, сез кайда яшисез? Нәрсә белән шөгыльләнәсез? Хаҗман. Кайда эшлисез? Массаж жасайм. Ага.
Гүлүсе. Ажманда массаж ясый. О, реклама. Кызларга гына. Вступайте в группу, хатын-кызларга гына, иә? Вступайте в группу Татарс in the UAE. Хамшында. Амин мында группа болушабыз. Дамир, ничек хәлләр? Отлично. По-татарски не могу, но по-русски скажу. Ну давай по-русски. Ну что сказать? Китәле үзең белән. Дамир с Узбекистана в Эмиратах с 2008 года. Ага. Живу в Аджмане, работаю из дома, обучаю персонал, перевожу. И В принципе, смотри, вот у тебя такой серьезный вопрос. Ты действительно вот это вот любишь? Вот этот вот хайки? Это тебе действительно нравится? да, как видишь, я полностью готов. То есть все по собственной воле встали в 5 утра, приехали, чтобы физически пройти этот нелегкий путь. Абсолютно. 40 плюс человек решились в выходной день встать в 5 утра. Воскресенье Ехать. взяли бы. 1,5 часа неизвестно куда. Неизвестно зачем. да? Неизвестно с кем, вот именно. Известно с кем? С татарами. Это уже главный козырь. Һәм без менә бүген менә монда. Камил абый, ничек хәлләр? Ой, хәлегез беттеме? Бераз. Бераз битте. Хәлем. Өскә таба менә уже все. Битләр кызара, хәлләр бетә, яме Марсель. Алхамдулилlah, у нас халь. Халь, хватит эту гору разобрать и заново ее собрать. Конечно, татарская энергетика, мощь. Мы все можем. На руках можем подняться. Бірақ кызлар ортта кала башласа, Марсель күтәрәм дип. Легко, изи вообще. Двоих сразу могу взять. Меня зовут Регина. Я переехала в Дубай из Казани. Живу здесь 3-й год. Я тренер по плаванию. В том году мы с Вадимом открыли компанию свою, школу плавания Swimlab. Йөзергә өйрәнергә теләүчеләр. Эйя. Тренер буларак әйтәле, бу авыр класс. Нормально. 3-4 из 10. Ну как тебе трасса? 3-4, да. Да, все нормально. Справимся, яме Камиля. Исемегез ничек? Менің есімім Арслан. Арслан, шунда матур исемегез. Сез Дубайда күптән яшәйсезме? Мен Абу-Дабида яшәйм. Сез Абу-Дабидан килдем. килдегез хатта. 3 сәгать. Саат 4-тә тордым бүген. Сәгать 4-тә тордыгыз һәм менә шушы хайкинг өчен 3 сәгать килдегез. Шулай. Шакка торгач Арслан менә шуны шын тотар егете. Үзегез кайдан тумышыгыз белән? Үзем Башкортстандан. Нормальный татарлар Башкортстаннан килгән. Башкортстанның кайсы районыннан? Нефтекамскийдан. Марсель белән таныштыгызмы? Юк әле. Марсель Тоже Нефтекамский якларыннан. Абу-Дабида кайда эшлисез? Мен Примаков гимназиясында эшлим. Укытасыз? Укытам. Нәрсә укытасыз? Тарих. Все, дорога кончилась. Ой, рәхмәт бик зур Арслан. Но мен шаккатан сезнең Абу-Дабидан сәгать 4-тә торып монда килеп җиткәнегезгә. Меня Юра зовут. Юра? Да. А вы откуда? Я из Уфы. Из Уфы? Да. И так влились в татарскую тусовку, да? Да. Есть татарка. Приходите в этом году с Антоном. Да, обязательно. Спасибо. Biz nihayet menеп җиттек менә бу хатты дип язылган җиргә, менә бу хәрефләргә. Астан караганда шулай җиңел генә күренәдер я. Ләкин менеп җиткәндә бик җиңел түгел кемнәрдер өчен. Ради бабой. Яшь сезгә? Миңа 70. Тулды быел. 70. Быел түгел, 71 була быел. 71 яшь сезгә.
Мен 69 боламын әскүрі. Һәм менә сез шулай Берләшкән Гарәп Әмирлекләренә чит илгә курыкмыйча килеп йөрисез. Ну, безне кыз заставляет. Елда шок. Билет алада безне шагыра. Менә минем әти белән әни юк, без бармыйбыз, без куркабыз дип әйтәләр. Менә сез нәрсә әйтәсез? Менә сезнең яшьтәге яшьтәшләргә менә монда килү куркынычмы ул? Менә Бер куркынышы да юк. Бер куркынышы да юк вообще. Йөрегә ярый инде. Эш ятабыз монда рәхәтләнеп. Самолет калдырдың да килдең инде. Да, нары 21 километр көндә велосипедта йөрибез. По берегу. По берегу. Загорайтырга велосипедка, Саржыга барабыз Ажмандан. Погода рәхәт. Погода рәхәт. Ну, бераз суытты инде. Баранда. Да. Сез кайда эшләгән идегез, үзегез кайдан? Без яшәдек Сургутта эшләдек. Мин гомер нефтяникларны возил на автобусе. Мен тормаш. Торговля. Бер кызыгыз бар инде менә. Монда бер кыз, ике кыз. Әле кайда яшисез? Казанда. Казанда, аэропорттан ерак түгел. Ярый, рәхмәт. Тагын шулай кунакка килеп йөрегез бездә. Йөрибез, 2 елга да киләбез. Алла бирсен. Яшьләп яуган яңгырларың өчен яратам. Күкрәп яшен яшьнәп яуган яңгырларың өчен яратам. Татарстан алга! Biz En zor şartlık yaktı gün ebi Tatarstan alga biz buldurabız, elhamdülillah. Biz hozir Osqa төшәбез, фотолар эшләдек, контент эшләдек, фотолар, видеолар бар эшләнде. Хәзер Osqa барабыз. Уфтанма, уфтанма, уфтанма. Камера не настолько совершенна, как наш голос. Фирдусовый, она под твои песни. В горы идем, брат. Нам дает силы, мотивации твои песни, Фирдусовые. Не, татарлар без меня. Фирдусовый гажиберді видео. Фирдусовый ответил. Не. Салям, братым, салям. Так приятно. Sizga zor qo'ynar salamlar, brat. Qo'shim qo'ytasan bizning yoqlarga. Firdusovый butunisine de zor selam aytdi. Гузель Уразовой тоже отправил сейчас. Не. Гузель, она под твои песни. Горы поднимаемся. О, брат, так приятно. Зур рахмет. Радик, салам, брат Кайым, сиңа менә Дубайның татарлары. Салам. Зур рахмат әйтәләр, брат. Вот под твои песни, брат, горы поднялись. Радик, привет! Как дела? Брат, ты всегда прекрасно выглядишь. Менә Радик бездә. Вот под твои песни, брат. Менә карабыз, ничә кеше в горы поднимались, брат, Дубайда. Менә 50 человек, брат, выложили скоро видео. А где остальные? Они там. Брат. Вот. Радик, biz seni Alloh bilsa sabon suga ketib qolamiz, ya'mi, bratqayim? Давай, браткаем, ketib qolamiz, ya'mi? Вот Радик сказал, тоже Аллах bilsa приедет, bizning братыбыз. Брат, очень, брат, тебя любим, гордимся, брат, то, что вот bizning такой друг есть, поддерживает нас всегда. Зур рахмат, браткаим. Несмотря на его популярность, всегда нас поддерживает, браткаим, bizning. Всегда рядом, Рахмет, Радик, рахмет. Вот, твои песни, брат, нам силы дают, вот, подниматься в горы. Мында Башкортостан татарлары, Казан татарлары, Татарстан татарлары, брат, гел бергә мында, вот все вместе, алхамдулилля. Потом увидишь сторис, брат. Все, обнимаем, брат. Зур рахмат, яме? Давай, тебе, брат, что звоню? Брат, без манда 50 человек. В горы поднялись, брат.
в горы, мында в Дубае горы есть, хатта. 2 часа ехать из Дубая. 2 часа ехать из Дубая. 50 человек, брат, татары, поднялись, брат, под твои песни. Они нам, брат, сил дают, шундай кунгл биря, брат. Вот, дур рахмат нам барабаем за твое творчество. Вот. Biz seni nıq yaratamiz, Sabantuyda Ham kutib. Sabantuyda kutib qolamiz endi Rabi sizni. Dubay tatarlari bilan ko'rishirsiz. Выздоравливай, я барабаем, выздоравливай. Вот, истасна. Амбарабаем, этого певца знаешь ты, нет? Дай мелодию играем, Амбарабаем. Знаешь? Şaklama yaratmışa. Şaklama. Амбарабаем, yaratamiz seni, ya mı? Давай, выздоравливай, я мı Амбарабаем? Давай, пока, брат. Пока, Амбарабаем. Видео потом выложу, посмотрим, что ли. Флаги Татарстана. Отдай, брат, один флаг, пожалуйста, большой, а? Мы ничего не делаем. We are ready. Мешает разве это? Я на сфоткаю, я вообще в восторге. Да. Вот такой джамаат у нас. Вот сегодня как классно мы тоже собрались, как приятно. Славительно. Вот сейчас Аллах на пикник соберемся. Вообще же классно. Вот эти всякие, вот эти сообщества были, да? Много было сообществ, да? Всякие там клубы 500, там еще, ну я не знаю, вот это бизнес-клуб, клуб миллиардеров, клуб миллионеров создавали, деньги чисто берут. Сейчас где они, никого нету. Я 5 лет в Дубае живу, все равно нету никого. Год-два работать нет никого. А наше вот татарское сообщество, наша татарская диаспора, да, за рубежом, мы все должны дружно жить. Горжусь тем, что я татарин. Очень горжусь тем. Я всегда говорю, с гордостью я татарин. И все, я родился татарином, умру татарином. Где бы я ни был, пусть я один в пустыне буду, вот там я буду кричать, я татарин, я там еще город. Все татары. Флаг дайте. Вот поэтому гордиться надо этим. Вот я очень горжусь. Я очень горжусь этим. Очень горжусь этим. Это какая честь вообще татарином родиться, вот даже рился в флаге. Это какая маленькая часть, какая маленькая, вот процент какой маленький, да, чтобы татарином родиться. Вот реально маленький милли. Да. Миллиметр, там 0,0001%. Это альхамдулилля, какая милость Всевышнего. Какая милость Всевышнего. И вот так за рубежом мы собираемся, хаты, какие прекрасные горы, да, вот классно же. Душа поет, согласитесь, душа, но только баяна не хватает. Баян тоже, Аллах, все организуем. Вот я очень рад, что вот так мы начали все вместе собираться. Надо это поддерживать, друг друга подтягивать, друзей, все здесь. Славительно. Все хотел в конце добавить, да, по скриптам добавлю. 4 апреля, не забывайте, у нас Сабантуй. Мы прославляем нашу нацию, устраиваем Сабантуй каждый год. Вот так все вместе собираемся, спонсором-то по 5, по 10 тысяч. Вот у меня, допустим, друг, да, у него обменник, да, он представится, он там 10 тысяч долларов дал на Сабантуй. Бисмилля, говорит, от сердца. Мы каждый год там 5, 7, 8. И вот так все вместе. Альфия очень сильно всегда помогает, постоянно. Вот он с флагом все. Везде, куда ни посмотришь, она везде. Альхамдулилля, вот так вот надо, чтобы душа горела, чтобы, ну, вот сердце бьется, вот повторять то, что вот. Поэтому давайте, кто чем может быть полезен, ждем. Вот пишите Альфие, мне пишите, я на связи. Вот каждую субботу тоже в мечеть приходите, ладно? Всем Рахмет, Марсель. Sizni davom etəm, çünki kubuguz bilan tanışbız endi necha yil. Kim meni bilmay, mening ismim Alfiya. Men turmushim bilan Boshqirdistonning Beshbulak rayonidan, Qozonda men 10 yilga yaqin yashadim, Dubayda 9 yil yaqin yashayman. Sizning kubuguz bordir WhatsApp'da группада. У нас есть в WhatsApp группа, называется Tatars in the UAE. Эту группу я основала еще в 2017 году, то есть за все эти годы мы через группу собирались очень много раз, то есть мы и на ифтары собирались, и на хайкинг мы до этого ходили, и на пикник мы много раз собирались. И очень классно, что вот мы вот так вот до сих пор собираемся и поддерживаем. То есть, да, группа, она разная, есть люди, которые там, не знаю, кто-то вышел замуж, кто-то переехал, у кого-то там какие-то семейные задачи. Но на самом деле я вас всех призываю состоять в этой группе, что хотя бы или состоять в группе в Телеграме, чтобы быть в курсе вот каких-то новостей. То есть хотя бы раз в год там приезжать хотя бы на Сабантуй, например. Марсель айтып китте, безнең гарәп илләрендә яшәүче татарларның альянсы бар. Безнең бар монда мәсәлән Рамиль, ул безнең Египеттагы татарларны
уйыштырып җыеп торган кешенең берсе иде. Гарәп илләренә килгәндә безнең башка илләрдә дә татарлар күп. Мәсәлән, шул ук Мисырда бик күп татарлар бар, Сауд Гарәбстанда татарлар бар, анда да татарлар җыела, ниндидер татар чаралары үткәргән бар. Катарда бар безнең татарлар. Гарәп илләрендә яшәүче татарларның альянсы җитәкчесе позициясендә мин идем. Без башлап җибәреп буларак хәзер бу позицияны мин Марсельга тапшырдым, чөнки күреп торасыз, Марсель ничек үзе янып көеп ул ярата. Миңа калса, бу Марсель өчен чынлыкта бик тә килешкән вазифа. Миңа калса, теге конгресслар белән дә аралаштык та, инде алар әйтә, ну син хатын кыз буларак кайбер вакытта нәрсә әйтә. Теге мин үзем дә әйтәм, мин уже бик күп ел әйтәм, мин әзрәк пауза алырга телим. Һәм без туры килердә кешене, кандидатны караганда, ул һичшиксез Марсель. Теге менә бер сүзсез, теге кем шундый актив, кем менә флаг күтәреп алдан бара, атка утырып татарлар дип алдан бара. Ул әлбәттә Марсель, һәм ул менә янып киеп йөри, ул җырчылар белән дә бик дус. Инде Сабантуйны без бу елны Алла бирсә 4нче ел рәттән үткәрәчәкбез. Сафа парк, это 4 апреля, суббота. Поэтому мы вас всех просим хотя бы максимально помогать распространять афишу о Сабантуе. Бик шатман сезнең белән шулай күрешергә, очрашулар тагында шулай күбрәк һәм ешрак булсын. Бик зур рәхмәт. Чынлап та әйткәндә, ял көнендә иртән торып, табигатькә барып, хозурланып, шундый физик активлык ясау үзебезнең дуслар, туганнар, милләттәшләр белән ул үзе бер шундый күңелле вакыйга булып, шушы видео истәлеккә калсын. Рәхмәт караганыгыз өчен. Ришат, сәлам, браткаем минем. Брат, очень гордимся тобой. Ой, Ильса, сәлам, сәлам. Сәлам, братом. Я очень рад, что вы вместе, брат. Без в горы поднимались, брат. В горы поднимались. Вот, под твои песни, брат, вот звонил 50 человек татары, брат. А видео скину, под твои песни, брат, поднимаем. Маша Аллах, брат, вы там все вместе, да? Ратмир, сәлам, браткаем. Сәлам, достым. Сәлам, сәлам, Ратмир. Айбет, брат, альхамдулля. Без вот тоже 50 человек татары в горы поднимались, меня. Ришат, молодец, брат, молодец, красавчик, брат Каем. Меня, брат, тоже, всегда рядом. Ильсаф Нишиганда, брат.